omanye ngo rahangara hamwe niwe kandi umutima gwawe utakagaruka nyuma ahubwo kubarahanga abagaruka nyuma tabakunda mukama abampera umugisha webare abo kutukunda mukama wetu webare abo kuturinda webare abo kongera kutweta mutumarire tuongere kukunda tuongere kukora kandi tuongere kwikiriza rero tubone kuzuna n'amagara gitu mwene yongera kuturinda mu gihugu rugendo tuongere kusima uburungi bw'izina ryawe osimwe kandi wawe kitinisa kurabira mu izina ry'Umwana Yesu Kristo mukama wetu kandi obusinge bwarahanga uburengero kwesa ko umuntu wena burinde mitima yanyu n'ubwenge bwanyu ugumene mu manyarahanga n'umukunda n'Umwana wa Yesu Kristo nogo mugisha bwaranga ubushobozi bwona ranga tatito ranga umwana ranga umusero kwera gumene imwe kandi butabarwaho hati nebiro byona amina. Oito nsongo yo garukenyu materiyo. Chokurantu kera, chokurantu ijakara, chokurantu itegenza kara, ngo tsobole kubantuhereza abariyo batorora kikenyire kitsemere kubantu bahereza. Naruhanga ensongo yo garukenyu batagietaga, nabo ikenero ryomuka bimuka, rutakabe ko kamulimo kayo kera tahoburia uko mugisani gutwarwa ogwo warukuba akerire ahativu wasinehinda kandi ekyo nikigambe kitasobora kutwara injakara yakirokeno. Imyaka rene yongera negendo misho iwote ningaruke nyuma kandi niruke yaberobino oine kwano ogendo misho kabano zombiri yo myaka yawe then nano kwirira hihi narahanga nakwe kwongere kwirira hihi ahabo kuba tukora gendera ntwirire china chitu kandi aho koma kwirire china naho koma kwetenga magaragariya agatahwaho agobeta life after death so wano ranko mbwire nkobu emyaka ya kujendaho okiriyo muntaro z'amataka okiriyo muntaro okiriyo domestic violence no kitero mukaze mwenda kumwita okiriyo murogo niwo rogira barona nabanda bo abana babarabo inaho aboro mukishe niwo okiriyo no risa abana babande mpituruzo niwo riyo no kore bitaka korwaga nyendobe no manyangu life after death mebasa kwija kubera ikigumire twena tutambure turugaruko misho tweze mahanda yitu nanye mbarumu nanye nyetebekanise umweshongoza akagira ngo urufuru twizire rushange twezire ya nota chine chance ndijo ozokoze omukuhutwa omukuganya omukushasha okwamagaragona agataho so wochine chance ukiri kutunga abahereza nkaba bakakuganira ikigambo keki abakakushabira umudisha mazima gutakisha gukatera hibare zikaba nkambe bezagwira hibare ezibabira hibare zikoma na nenyonyi zikazitorotora bwenu kabenye ndangu twenda twekore mu twekwatemo nimanya gutubyangu hite tutamburire ebyentasi yatubirungi obundi politically tubikutambuireje obundi ebyo hingire bifire wahurra washotora hanga kurigireho konka na twatemba tukashuma tukazana rahampiterezo byona ne byarahanga so mwabo kumurgaho ngo no haba heki ningeki cobwa muremeraho bena kutebekanisiza nyencha kare enonji ntongera kubatangirira on program ya sisimka cyo butungi charity ngo mazina ganje abaheza kutwegitaho nyine murana lake kasangaki akiki intare tor tobihire nimbihira ki abakora sibaito bachali mbarahira yeah true this is the second day and bagena maiso no kurahera kandi uko batandike mirimo yo mukisanje kiyaka ibiri yabana na mukaga ibiri satu na gumu so owawarahire runde nangwa baitedekanza nuko ziri parliament kandi nebarahera alphabetical order ni ngamba runde program ibatekereho kandi kireterize speaker of parliament yabanambiyemo Anita Monga triple A yes ogu yabanambiyemo kandi yibayizira munka Moses ari mako Moses Magogo kanare hara Moses Magogo maybe mtu wajitambuka twakora Magogo
We wanted to see Still a hard. couple. Konkana watch vestine makuru kuja hato nisha kisha nyencha kare, and when they could do same celebrations kwenda kuchendeza hanshoza, so it causes no harm to me if it is about alphabetical order. Then ukashanga nguria waba mushendekerize yabari nkoko muri za T na za M yantu mukwasizaho twasizamu yagecho naco cyaho, then abantu twabahaga they all have to accompany each. So tinabire na tebyawukana. Ya tukabaronda 2015 okwezi okwo kubanza omwaka ogw'2026 gwenyino guturimo nibwo tutunga general elections. Tukaronda president wihanga, tukaronda aba members ba parliament. Nochumanya ngo parliament it so far ne erimu abantu barukuhika omu 5 there. Yes, kandi bariyo nibatekinga ekituru kweta oath of allegiance and oath of a member of parliament. Kandi we muzeyi turebe natunga still nebyo bimwe konka we na taking a oath ya president. Then ekisasa kitandikire nyuma abazyo ya echaba members ba parliament nerizo banchigendo meisho kana nyencha karincha kwanchigumizamu okurahiza ba members ba parliament ababona 5 ya twari abinji barukucetabiramu barukoraje tutwakatundire muka akatemba ine unarebera kai nabakazi babakabara bashatu bona bakija nawe buri yomakana ndabe nuwe yabamwemerira harbajo orurwabo urutwemerera huito bacara ngo babone babatere bishane bahezeke amanyeko nuwe mukazi wa mani. So byona nkwebira bityo, but we wish you well. Tutatira mukajejena okutwebe mbere kisanja cy'emyaka 5 2026-2031. I'm imagining if you were the one going there, whom would you go with? You are lastborn? Lastborn? Nugenda n'abantu bake. Kanyoranisha babinji. Nugenda n'abake. Kozo mukyara ine kubaho. Sina nyenda wakire asi. Nabojo nabo bakabaha harubaje. Abojo nibo barinka. Abojo. Abasikazi bangi. Bari abutuna bakaginese na nakahinke. Boys. So, ekire kikuru muno akanje mukorege cyari regera maiso. Arukora turukoro ruhanga na mbere clact parliament aroho ariyo nairura nkoku okurahiro kuri kugena maiso anko constitution ndingendero yankuru ruhanga erukumaragera tucyagena maiso na kero kinu turahiza abandi nekire kya nyenkya nikire kyo kumarira okurora abakurasi 15 is it bitano abana abona basobora kwanda barahera kandi okutangira ekisanja kya 2 na mukaga 2030 so yegini ensonga kuregero maiso mwihanga kandi byo nabukabaho hanyuma y'omukuru wihanga okuba narahizibwa still week eno niyo yenyini nukwemeremo esobole kuba netandika okoma cabinet nshaka okoma state ministers nabandi bona naibyo ebitubirindirize akandi obunkenke bwingi abantu beralikiriye ne baragama office agataligamu na gamu no kwaye bukwatu bane bakozesa ma offices gabo ngo kuba bahire bayita barukongo beralikiro gaba agali munkubo nagano garuka runde nangwa ebyo natubirindirize omukuru wihanga kandi warekara kandi akacenchura kusigikira constitution n'ingenderwa enkuru yihanga obusobozi bwe kubane muhereza kurora ngu nakoma akatebe rundi obutebo bwasemeriye kuba nakora nabo omukisanje kine kishaka tukatambutse misho parliament eyo murundo gw'11 erumune rugamu hakuzamwa murundo gw'12 ninjangu mu parliament ebire active ya turebere amateka garukuretwa kandi garukucubwamo gakaba amateka genyine statandikana nerhererekere erya sovereignty bill okarareba then tukareba mwe ryabendo kwata aha nkozesa ya social media na nebindi ejo naye kaberi yaho konka kuri yaberi yahiko mu mahanda ngo apana ngo tukareba kubi ngo nabwo cyo turgarukemu eriyo naryo tukarareba amateka ni minji agakoza kozirweho aho. So in Jang Parliament, yo murondo gw'11 mazima it was somehow active. Beno iherehecho na bwene tureba
obukoromoni obakozire nka members ba parliament bari omwishenjero mwenyine okareba hino barwanda by the way bakatera ekitomo butebe bukatemba higuru okonore bijo kinyamatama arikutabariza Francis Zake ya abo kugira ngo akanyoma bacara arikuzoba bakasiga yamufotogorrayo ukareba ba members ba parliament ahabwa side ya opposition bebembirwe abantu barukuzira parliament barukujimuka bakashohora ahabwe enshonga zitari zimwe na zimwe so many things that have happened mu parliament eyo murundo gw'11 so I think it will be one of the parliaments esturije gumantuijuka ahabwa binje bireyo ebirungi hamwe na nebibi konka to me it's been an active one. Okay. Ekide gano kwijuka ruri na turora program sisimuka TV West Nehinda ngweno 12 eno 12 ohiro NRM nyakwina kurasa bali mu 3+ kandi niyebembire this time round obwa leader of opposition tukuja kuborora mu rugo mu kitebe cha National Unity Platform habo kuba akande ba independence baina bakurasi bayingi okukera ebitebe bindi baine nkankaga na munana ano barugarukaho the National Unity Platform mu kikare kya kasatu ine makumyana na bandi akandi nkimanyisa this time leader of opposition awekerizo kwa naruga omu ba independence and of which shadow government deja kuba in RM at the same time of which yes abakuruga bakuru mu independence olagambera independent NRM lini very good so nkimanyisa aho ine kwa rotera bakasani nurora nambere abakurasi na munomuno harubajo rukabura government barukuja kuruga Gideon Senyomo ali live kandi on field ali smart munekira kumara nyenja kalenu kandi ali numugenyi umuhumuriza kandi najja kuba na mtu wanjura program sisimuka nyenja kalekiro kinu twabakira abantu mwe watkoraje okureta mchara this time round Mr. Gideon so twabakira mwena ekintu mukitira revendijo no konja kutayesa abakyara izo zarimwe bazyo abanyishenjero namno gakoze kuzo mu ishenjero ihanga Uganda batangire kurahira nko kulake kasanga cyanagamba okutwaraza hamwe nibyebye kibera cya NRM humura ibyoma byaresirwe gari yo mwika nana byarabira hamizi kubikuhikaha nitwe tubikwata mwisi tukubasaho mbiceza byecanga basa tukabasa iyo nibikoreke birukwetaga hakayekabyo you cannot dictate baitu yabalisenyo mo Gideon he's going to come back katuniro bonaje kwa nagaruka kandi atuiniro muhumuriza this time twasima ko yatuletera umukyara okugera hebya sharing aho runde byabaganaho ahamna yitonye jakalekero ko tuchere abanyana baita ba Swift Initiatives Limited ebero 2026 Kacheka Stadium okwezo kwa mukaga nikije kuma kitokota kitafundikire kandi bakumanyisa bekwate okutaho mwoleka kasenta kake bakwinire ebintu by'omulembe barukwana boleka kandi ubundi nayo myaka yawe nanka Yohana ruru mbitoke ne myaka yawe tukaburura Yohana chonka nari Yokana ne myaka yawe gejoine ozeiro ijukwize ebintu ya Swift Initiatives bakuletera ebintu yosokusanga tukaburura gambomezi wow nabwe kinambere bali bekwate ano bakuteka mensimbi program simuka njakale kiro kino kurora
twakwikia buri abandi bambatwara bakazaho nabashije babona abana babo na boys batahi babo umukurahira iyo planning aje noronda nke kikumi cyawe very good kibiri kyonga n'umutaha kure yakashaha nkaka aha utwaito turungu to kujora kwanaga kanisa akandi bituteye birungi akandi nebintu bindi tabashara ntwadwenda za Brenda zo kuterera kajwisa abana bitu bambaza ishomero Brenda zone ziriyo akandi nebintu bitalibe munabemu akandi we kwata byanwita Swift Initiatives Limited na beru kubarura aboko mwoleko ni kuletera bingi nuko kuteka mansimbi nyakarere kabe ni nkunda nani ndeba honke namba yabo Yesu muri nkabatera rero nkababuza ukuna kubasa kutwaza nabo konka yongera kusheruza uko akubasa kubegitaho wowe naco kubasa koreko mworeko guru yare it is high time you have joined them then ito tukakushangayo tukakoreba tukakumanya tukakwiyo contact twana twakugenda mbwire bwo misho tubantu basa kuronda uko aho bire notsebuka so yegita ba Swift Initiatives Limited ahasigara twaturiyo mutamunsia twasa kujirga habo kuba niye hangire these days twaturiyo mutamunsia kandi notureba nahaza kuba nhije na speaker wa parliament umusia abamwe bahijire bayeyorekere abamwe batangire koreka ngo ngomba musupporting ngo kutuba kumsupportinga turebera ba PLU baku withdrawing their support to Anita Mong kandi twijuka nkuri yakutwagira NRM sek mwatautiki webarenyo twajangwiroko iwe natayebwa oye tkonka yishika ngo PLU tinda chete kibino banchete chimbweshiranga wanje ne group y'abantu no group y'abantu abaye kwasire bakajangu ni 21 twe patriotic aha bwihanga ryitu twagira twacwamu tebe nico twacwamu twagira ngo twachizamu tebe tachizamu. So I think it is also their right okujangu you are supporting this person or not, so long as bina ideology iba nikirizineho kujangu itantu tambura hargeche na neche konka sofa kutereba nkachigombe cyo butegeki konka nikikira kwejwanzya omunshonga ezo butegeki so konga majango butegeki mburugara hanga. So we are waiting for who is going to be the speaker ahabwa parliament y'umurundo gw12. Of course Anita Mong has been the one deputy speaker biramutabanu wita hamitoma kashinanye ni mweta mutabanu witu inganje ntinka munyanya zinga mukuru wanje dokibalize echagenze awe nani manyi simu abamitoma konga turebere no Batmawo kurgo mu DP na wari kujati naro ari mucyaro ndi bunarwa hoyimoku akiki na wakoleka chigambe nabandi bari mbayingi mboleka ngwentebegyo nabagiye tag baitu ngo ndiye aba speaker ahakurugana habahinde cyamanyisa ninga nanaja ntati twaza kurondera akika karuru ahakuruga I think taro chaman because echo kumanza already na abali member of parliament omwanyo gunambara kuba naruga I think rules zing nabazurora habwa member of parliament kusikira omwanyo goro kuba naibembero mu kwato kururu ihanga eno neba added advantage itabagerora muno munekiri yaho baitu naba kusigikira ngoku obusobozi bwo bahayiwe ekandiko nje kimu ekisomero umukuru kwa banda amire agamba inyo babakurasi mu rwato rwo ruhanga murindeho amabara go mukuru wihanga arakoraki ara presentinga ugunwa muntu mwine kusageka haraka kwenda gamba hawo enyuma ho abakurasi na muno kuruga chogede umwanyo gwa Toro region hubo bakaiteza kasani bagamba oye ohu Anita Mong bashija itwe twachwam hatu nurukaguriza kakuba mukuru wihangara turicyo rukara ibare ritaro tujakora tuta hari bariyo bajyangu bashakira basagiki habo kuba ikanigo ngo kikagamba murindo ibara ryo mukurasi wihangara twereza tuwe nabakurasi nuwo guturuka kujya kuba sakeka so kimi muno korentwa musemeri wo yaba shadow speaker kwe anati na no mawaso kugumukintu
urukara ruso kuturuko kusanga ibara bu hariyo n'abandi weshe ngatwakora ingo garatwareta nyamutoro inga na meri twara ninga na meri kintu kikaba cyasi iwe wetu na meri I'm imagining I know obutumu bwasindikira kabanda nyamugamba wetwale ngaba abiye mama ijampora itwa abakurasi aba NRM tuteke mu kitinisa urire bayitara omunyamakuru kabanda kandi kabanda n'uwasomereye baruheri yapire uyu kabanda yakaguza kamba umutumwa atayitwa ntumwa tekwita ranye bakatuma yagamba akandi akazi eyo kujang for them they are not supporting Anita mo aziranye bantu ati kandi ndakusibize niwe ikiruzo butumwa enewe barahanebe webare atka kuba obutumwa bono bali babaherize nka speaker ijabu nsome umbu kwata onyowe ngo akaba natunga nakaboda bwango bwangu ngo naye bude ketali so they rivals somewhere somehow they are good friends kana to izikurora munywana wenyini ngo nwari kusoma ki the same barha hasiba mukaguza bagakandi katumanyire muri mfe namfi how come now yagaba tyo mutumwa atayitwa bundeke go kama nyento magwetitwa iwe nore to sikya then you don't read echuma isaburesera takumanya atakume cyandikiremo baite chikurumere ine kubusoma yasanga yabishomeye nani mrana mera rukugamba na mazimani tamungi okumbye abanywani okwakufireho kwakuberireho kwakuterireho mbiri manye byagatereze nkahi at the same time niwe wenyine washomo butumwa bujangu you are not supporting you but at the end of the day you guys nyenda ngutushimanye ngo is in politics omunda na hero so no takumanya friend no permanent enemy very good kandi abo tokamanya ubwo butumwa buriyo nubugeze kutushakinga burebe do we still love her or not then bahore kumze ni nyagita PRU rwana nkayarere patience gicyaroho taza kushika kushohoza amazina tube turugumite tumanye ngo gayo gunjerebe kabantu mbacumwete mbe muri gumite so with politics me I don't stick to anyone ngumani nyechwera munanye but no mukuru yangayize nakibazaho na munobona gikwata hansunga yengeso ombebe mbezi agamba uko mwebembezi yola rulengo rworoho engeso kintu kikuru no bako baro ensongo bundi mbakuprovokinga bundi makoraki bayitukoleka engeso mu nsonga ezo zimu kintu kikuru munaka bagambe bitulike yankwanzi no yabebalizo mukuru yanga agamba uko mwebembeza rulengo itwe nantu bantukuroraho so nabwike bugeso bundi okusobora ngo bundi abantu kolekereza obwara no soko buleka rundi okabusereka baitu koleka ngo ibembera abantu omkitinise cyo kuboro ngano shango kwebembera kwa hati no kwetenga mu buhanda nko bwabana mere modro abo kwatwara abazake bakiri yaho biriye buhanda wareba manyabahi bakiri yaho nabatamisira n'ibigambo hatu wabo tar speaker umuzubu ni wari kumanyaho kwata argumite njangwe micwene mitwarize no tafa nayo nefikisandi tamurite so ndumyabiaza kutuga so ine kuboine muno mutimogo uburaga mwikare leko muno wabaze nuwo so atangambwe ikare mcwene mitwariza ne basa batandike kunyigira mu ntonge otherwise ningumza mukusima parliament yikumenemwe mwezire numukora ibice bishobere of course bukaburamu akandi mu by'abantu nkacyartena nalake kandi ni mu muzirwe abakazi nko kutuzirwe mwashomero nkagutushomiremo n'umujware basomiraga na mabikira nagayito babare amakagumu uzarirwemo sometimes no shanga gine domestic violence ushanga ngo ibyo nibyo mwayegere tima mukwa mcetiremo enkoranye nayo ne mataringa konka mherwizo abantu basima byo mukozere emuteka tekire kandi nyonko muntu ariyo mu industry ya creatives nimbasima mnonga kugira ngo usigire mwantamsara yo kari yakabira kuko reka ngo kishongoro kanje kaba kakwasirinanye nimbasa kugira kinafunamu bamba katero mu mahoteli mu mabara radio nkaha tv nkaha nganyefune yeshirinje bibiri na no gubiro no gucukumi then shange na siya 5 tureke kuzaho tukafata kareba konka abatabikozire abatabitire musente bataka abantu bagumamba bugobamo yenu babasa kugira ko bafunaho abo kwa nabo bari mu system
konka nyowe wakitandikire mbe nimbona mu kihango I salute you I thank you konka shida kikazatsigaho kare nidensenyumo ebitu nsana byamuhinguranaho no turamulekera turekerizo kantugeno mukahumuro adakika zenye 36 ezara basa yitu yokubanza TV wasine hinda program nabajeta sisimuka kiro kya kana 2014 ntongero kwa nsima iwe owali naitwe owakerira hamwe naitwe omu program niye mikiriza tugeno mukahumuro kandi butwarwa mukahumuro tugaruke na program sisimuka kairike bapuraza makuru akankengeraho nebinde birane bijya guma Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Onti na oliwina Etopo atopuka loza. All right. Wahura kesho ngarako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Ni bana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakutera oli live at TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe omwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo omwami Eri. Message ne ya lecture Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenye nyenda pure ya karuru. Tera makaruru tururu. Ngeno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe ombere kwije juba Neka yandi byaro kuma Kumara Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara konko rero noza kushenya makagabandu Ngor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugo muhame referendum murete abishemwe mutarwana Mazara wanje murungi no we no please Uzuna namushanga bagora shaka kuzuna tata zara umukunda otaferwa mama nikukusana mukwana agiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi sukabura kubana arebo mwana we nana izuka umusayigu yagiro miso gukurikana asesha abukurika ngumwana we yagiro miso gukurikana kora kina akora utaka kebwa kandi zukomnyaro wanje mari kujanti activist hinda buri saha emone chweka zo mu abazi wagiro miso kantandika kuri jimonoka izuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu in VJ Rama the fantastic mafras tora kwantu makane bera buri kimwe cyono kwa rukoze rebati echibi ubukora polisi no jiro miso nukeka no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti echitunjwe choka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that emazaz guilty
orwa mukaga okwambeka enju y'obuhangazi ningasho kugira ekyombeko cyawe kikahangara cyona nikirigirira aha musingi ogu watandikisa n'enju yawe mbwenu kuwakuba ryokwe orikwenda kumanya n'umusingi ki ogwoshemekwa noyombekesa enju yawe kandi omusingi ogwe oshemekwa noteeka muki program ejo rwa mukagoro leketeka kufera nza kwatwine engineer Ruben Byarugaba ari kutushoborera aha bikwatirine n'omusingi kandi n'ekika cy'omusingi ekyo bishomekwa noyombeka aha nju eyiwaza kwombeka kubona umuntu aha muhanda kamujya tisho nyombeke atoriyo mufundiye mwe yakubiya yabali no muhereza yija yakulimira umwiwe to kwenda no kubaho toriho ninga bumwe to kubimanya bambi iwakwato umuntu wamureta yakombekera umusingi takumanya cyo riyo noza kutahigura so ebintu byo kwehara ekinde kiri important munanga cyo kwehara no kombeko tine kuranya ekyo ine kora program ejireketa kufera rwa mukagoro shahemwe empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba gwiguga ne cha sirinji miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Okay, webaleyo kandi kairike mpapura ezamakuru zimaze okwanzija no kutukaho mbwire nbonkabo nsobora kuba notaho buryo ozekiyo bukedde siringira 10 na New Vision ya 12 turi kugenderera okuzomu mpapura z'amakuru twahirirwe twatunzire Gideon n'omujenyi witu mureke tubanze tubahereze umugisha wo gumuzamba kabasaba gamba nitwe na nimwe abakutureba abanyuma tandikiraho wamnonga chalte abakire teknolojia nomanya nimwe bazyo mukurahira abanyishengero abamwe constitution banyibeta constituency nito bya teknolojia omwe nibikanga mukakekache konka wamanga kama abo kujunwana no kwikiriza ibintu byane bigarukamo omubuteka ndakusibize nyine mu cya Kristo nko kwa wagambire nyina tumwakiye tubanga bangwe tuzo mu mpapa z'amahoro na mnongo kwira ekiro cyabejigaruka amashomero politics ziriho business ziriho trade orders ziriho konka uyu muziro ino konja kuteka tekero mwana wa Madam Christine Oliver TV West turamusi abarebe kurga kashesha kanesha isto atangira tutatangira Oliver Gideon sister Charite na mutayi wawe nabakira kandi nabarebe mwena ahi muri mwe bare kutuninga. Thank you for being an early bird that catches an early worm. So nyo abazire nkabagiranga burijo akindagume nateka tinkareka kakagwa mutwe gwanje mpaka nyino kataho. So daddy nakera nagenda kuronda kukwerabeho mami nicyo kimwe abana basigara muka oba in the hands of the maid oba bariyo bonka tumukumanya or you know no manyangu food eryo munju buri kimwe cyona cyurumu konka embera yo mwana muke yari yo naturamu tori kujumanya
tokumanya ari yashemerirwe tashemerirwe natura kurungi ebiryo muke byo kutayona bukozesibwa kurungi ninga tokubumanya ngeno butyabe twikomuze cyenda tyo twatana biragara uriyo no bwite no bwita na kiriya n'ikirunje muzire kufayo ukamanya umwana ubwahumwire ubwaryo muka ariyo na enjoyinga home obusinjo mukaburiyo nahura nayenda ngo abakiryo muka ninga ariyo na ko kwijo mwazyo atamami countdown atwaburwa yebro biti ugaruka yishomera kuko umwana yija nakugambara countdown muziro shemeye kugira ko wayekangamo ahabwo ku bantu bagira ngo east west south what home is the best so washanga umwana we arya karenda every time nakubarra countdown nono manya ngwine kigizireki ecyo munyigirizo muka so takwenda kukigamba ngiye niyo shaha twatu yuntu preparing shopping list nore cyo takaresere sitama no mwana ogwo mbuze okubaha are you happy bino kuboshemerirwe ninga hine cyo nyigere then ko kushanga kiruho ocha dressinga umwana ogwo agaruka yishomera reje kandi agaruka agenda ine no muhimbo gwo kugira ki gwo kugaruka gwo kushoma na no kugaruka muka ngwe no mbugufu umwana ushime kumukongera kumutekateka mwene kumuta online yo kuzomwishomera abo kuba byona nibitandikira nkahi nibitandikira omuka kandi sister Charity yayino muramu mukasheshe ngo tube hambo we should be humble abo kuba enseji mutamburo online we don't know who is the next orukura taho tukugira ki tukumanya kunka turyo mukurisa abana babande mpitorozo turyo mukoroga turyo mukugamba kubi nanka ko murebe njoke yehindura kibantu niyo naningira ngo tugaraka muramwa let's be humble tukore tugasha tukorebe kugasira ihanga nangwa n'abagenzi bitu ebe binde byo ruhuzyo tubereke kandi namunonga emphasis yanjye nicira kugita abana abo kuba that is the generation of tomorrow nuho bebembeze banchakari barkuga nuho ekaya nchakare hekurga so twabana gira riyare ntuntureba ngutini hangi portwara nito twenkati yontwejumuka nitweto murutaro takugira ki takuchimanya sabazire niko nambini rakasheshaka nagira ntukatango mutwe kandi nkagira nti nyoni yemwetero bati kabanu kundongo Kristo twija kwendera sabitage umuzire konja kwetekateka wagambana n'ibindi akoreki umbwiro bakontumanye sabitage twaza kuzamu niyo yamuhero ubare mnongo tukendera nkabagera ngo nye sente nimba nzine hari mukama natukunda sako iwe ijo yuze form yo kushaba school fees loan mbwenu uko kuboye no mhanda gwotegere gwarabamu fayiro tukujya sente ukuba gutaraberemo twaki twasente mwene bya pressure na stress na shukari no mwonyo na sabuni nogera ki no bisibara mwene mureke kunyangara roko mwije tigire ki twatanu setari abantu kubagarika shopping garka amashemero umutu shopping hati ngatigiriza no tandaka hata kwa kamwe nugo muganda abo kuba wakusitore kintu cyona umukono gumwe oyina abana batanu nushanga cyakukizamana kuko ko kubona shirinjo mutwaro yakutemera ka bucket kanome no jana ko mwazi ako kacebera ncyakare wakwate 15 ijana y'ikikopo cy'amajita mwenu deka tutandike abo bwire bwaho yo bwetu bwa tubukira ubunywano witu Charity na lake inibyeyo abakiri ndaza shahe munira kikana na mwenda katugaruka mu studio tugumze na mpapura z'amahoro na siganse nyumu Gideon aho mu rembo rambara abanyishenye twaza kugaruka kuriya turi abarahirana bo ba constitution n'abageta constituency nibo ba ibushari no kubano bishanga agihangwe na gacencyire na siganse nyumu Gideon aho mu rembo rambara ubwo mumutayayise abo kwano shaya tayayo mbakagiti yarebe biriyo aine na vibe ikindi Okay. Omuka mami yateragire gukora tariyo mazima na dadi yagenzere konka twarango buri kimwe cyona tukikozere twasita kirugyo mu mayiso muka no kimanye ikitoke cyuruho mbagazuruho sabone ruho baitwoyebwa ngwiven presence yao nayo so gireke yakoraki eki yagamba kandi ngo abana bariyo no babara ngo bahitate mami no manya ngo na wiki tekaheka sobore kwantugaruka amasomo nikwe nkibansaro ensongo bundi ezinde zikwanzinyigiriza omwana atari kukugambira nkomuzaire abayituyo nayo nkomuzaire utakifireho kumanya kike kubagena maiso mbomezi omwana wawo hero biriye bindi ayibabe urahurura ki ashaha ya muhero washanga ngumwana watwiro mbusasa bukwingana emyaka nkabiri
kandi uryo muziro Amucurerire. tiyomuka urugura buri kimwe cyona kikaba kiro iyo mutumo turi contented no mangu buri kimwe no kishikiriza nko muzire buri yabo busasi gezaho making sure ngo amanya what happens at home. Turi kwija na ne mpapura zitu z'amakuru ahadakika 5 yarenga umushaha iyo kubanza mwaza kutwicereza turebe urupapura urwa The New Vision amakuru agebembira hamutwe mbajya government cuts admissions to medical schools. Government limits numbers in medical schools as part of the new National Education and Training for Health Policy. Health training institutions will have to limit the number of students in each class to ensure that the graduates they churn out are of good quality. Okutunga details zezino mu majezi rondo rupapuro rwa The New Vision ndo rabere kwinire byo byona ebiruko bantu byogahwaho nabwecho abanya bikwatena na science nebihango mnonga and hani njantu bishinte taranti yo kayande wo muri shonti nkahura side eji yerisho ryashasha and yo niteka tushobwe naronda nkahi ndisha njatisha nabwe no cero mu ruharo meaning ngo kwe niho hari scientists abari kumanye bikwatena na misho so tutakasho mesaba na kigafra ukashanga twashohoza abashaho abari half baked abenta chimazire mwene hatirika turi mitinge enamba ya pa class turebe buriyo mwe twamuhika twashohoza quality enshongejo niyo government eyeriyo negambaho. Ganda makuru ngeyongera nindambagamba stira mwana w'empitirizo. Doctors remove 50 needles from boy's stomach. Surgeon at Mbarara Regional Referral Hospital have successfully carried out a rare and highly complex operation removing all those 50 sewing needles and other foreign objects from the stomach and intestines of a 9-year-old boy okurga Omurimitoma district. Uteru kazi gana na mnana konka kuba mugarize nanka bamugarro muchoma chakwatayo endijemwe kubagire kujoparatinga kujiha mubashanga instead zikazi ribiri zikwatinde zitizirinka barongo no kujangu nandi ya TV konka mukazi we nkakwemere yeshi obugenzi burebesa omwana ogu yakira akashoma akakura yo mukazi we ngendo butakiro ahabukuba noja kuba ino khemuko mutama kuhango mnonga omanye ngo bushobozi bwinera hanga wakahanjire ni warkata yakaremye ni yikamina Museveni holds talks with Egypt's El-Sisi oguno president witu wihangeryaha Yoweri Kaguta Museveni no manyaba babiziraha hakurahira kwe so ana agarukire yakwatsizaho yabasa okuganira na bamwe ahari yababizira kurahira ko umuryabo harimo go wa Egypt El-Sisi ngeno ibarero muri atere binyonyo bibiri urupapura no rwa The New Vision ahandi mbakugira ngo pass O level ya physics inside kandi izobe rya nyenchakare tuja kwa twine mu biology nabwe cyo takaza ukareba konka nitwenda ngo mwana witu nabagumize munaterwe rino agumize mwarangare akoreje tajiro room yo kuja mwana na dabura bado kudabura kwa hati na kugumiri wala byakoremera ha senior ya kana then you have to go back at senior 1 byakoremera ya mukaga you know better so tinkwenda ngo tuzaha turebe konka reka tutemu amani okurangwa abana bitu bashoma ombusinje bashome ibintu binji bashomera okunanoku bahendera bakozireje kandi bapasingire. Ask URA Commissioner General aharinani babuza ngo how is URA addressing air cargo delays? Nishonga nkuru munonga ibintu byo bizokwe bitoba bugutubiturayo icyo washashurire kirenga mweshati URA neje thandoringeta washanga ngu ebintu byabasa okusiba omuhanda kwandoringa all those
delays. Ahan Bajant lawyers petition IGG over Among's wealth. Which Among are they talking about? Yeah, a group of Kampala-based lawyers has filed a complaint against Speaker Anita Among over wealth declaration amid the Rolls-Royce controversy. Wanda kumanya birukwogaho urupapuro n'urwa The New Vision mwana wanje turugura sente nyinji n'ekibiri cyonka konkomanye bikwatene n'ebyo butegeki ebyo bwebembezi ebyo ntasya ebyo nshoza ebyo mahanga gaheru na nebyo mizano n'ebindi binji so na nebyo mizano tubatuma mwana kureka bayeshyira babireta birwaha nyenda ngo niwe basekuru wetunjira urupapuro rebya mizano okubyemerire kandi twari mugisha ogu okuja ngo ntarugaha ntagambere aha premiership ya Premier League aho ndebere ekiro cyabushesha akasheshekera izoba timu ya Manchester City ebirenezana ne ya Crystal Palace. By the way yebeneraginga ebetine mpira kwingana y'abandi bebe yindikine mpira 35 ahari 38 abandi bashiza 36 mbwe nayo ekiro cyanyuma baziyo yagwijuzaho nayo yazana mpira gwa yigwa 36 aho nkurebera yo mwanya gwa kabiri Premier League erukurata timu ya Arsenal bitaba Arsenal boni ndebitengo byatanuka kubita ahanyuma yo kugira ngo hati nekiza Manchester City just 2 points ya bineshanju na mwenda Manchester City eineshanju na mushanju kandi bona nabare empire ebiri okumarira je Premier League. So who is taking this like cup ahashaha eyaha muheru chaba haba bakaruzinga bakateba abambamba rabaho cyaba haba bakateba bakaruzinga abambamba sigaba munonga batwara obusinguzo bwabo completely. And also nyowenka fan wa Manchester United, I sincerely say to you that I wish you the best. Awakubagambire kandi utkandi overale mabakaingana ntubaragulu kan so far go Manchester City at so far nechizaho Arsenal 1 goal 43 over 42. Ebintu kano bikianga nonkorachi dakika ziribiri zonka kandi kurantu kono msaite ya kabiri program sisimo kanye jakale ya kirokeno byono biralema ntubara gulu kwenda kutubuzabuza fazali nyo tungano rupapura orwa bukede gisere ero amakuru nyamwingi ekuletia amakuru agukura hera agabakurasi kirokeno bakiro mukireki ya kabiri akani koko mukuru guri yongero mayisa parliament ihangeri ya Uganda egakuletiro mbukede ekuletire nsong ezikubanza kwatagana no kurahera nko kwatandikire weekend yona no mukuru wehanga ukwikihate nambere twaheka nambere nyengi akorana kwerekera abakurasi amurukwato rukuru ruhanga na muno parliament 12 eriyo nerahera bukede ekuletire ensonga eza obulimi ahamuno bulisa werure bukede kirukenu orole ensonga zikwatagana habulimi ahamuno bulisa kandi nko kuziriyo nezugeno maiso naiwe wehe ya magezi study materials zirumu ombukede hati kandi ezabegyo bali omuka na muno akayire kaliyo nkabwerekera garuka aha masomero ebyemizano somo itegereze bukede bene biresire na muno ekuletire hati nkaijo timu ya buhimba ebeire semerire kugenda hantu yakazana yabura Uganda Premier League kandi yeke nikimanyisaki hati mwegenya kubuzire kandi yetazokera unakake nikimanyisa bali abebe je kuzana nabo mbaji kwatoro ubonero bwayo busatu mbabahereza na goro nizezo 10 kandi tugeno maiso awe tunge bukede kandi omo nyija kale kirukinu nuko tsobole kuba netugenda naiwe omo maiso omo nsonga ezo nezo zimu Getungire singira 10 myanya etaliye munemu kandi nuko osobole kuba no manya utasigara inyuma totoleka hogai osobole kuba no manya okulaiza ababaka aba constituency nebindi byona bayibogamba paspiro paspiro yerumu naye neberumu iteso kubura mwege kandi Trump nawe hine byagambira Iran na America akande byona birumu kariki
na warumwe nyuma mkuleka njalide aha ngwesayo na ekitu nachikwatamu hanyuma yo kuleka bakamabe ngwensongezo muri masobora kuba naguta coach wa timu ya Manchester United kandi juka ineno busagiki kurwo mbazanyi usokuba mu rundi baita bazani batakusagika baita n'abazani n'abantu bagamba sikire kiturukurora amazima nayo ntumusagika umurimo baguma ko jangu batandikine nawe ligeji bazima they would be on top kandi butana no points buce n'ikikawareba kushoto bakabe bari ha top no na kazacho naha kaya hayizire baruzingire mpira nkagumwe n'ingebiri Kariki ubumuri bwawe no tubukohoreza nka coach wa team ya Manchester United and of course the first three wa Arsenal Arteta wa Manchester City that is Pep Guardiola then Carrick in the third position bamkuletira mbuke dekero kinu gietungire osomo itegereze ensongezo nkoko bazikwasiremu akangezo mulimo hakwa timu ya Manchester United kabetine mutendeke kuyana babingori kandi yo bakamuhugu akayire bwire yes kerekake abakwasiremu hati mukukwata mwa ebindi bikakwata naho byakwata well done Carrick well done twahumura ahituru kugambira ndakikibireza ari umushayiti ya kabiri ogaruka hansa ko tene discussion er hot nyinshaba ngo tegite habo kuba ezeshongana zigita nyowe naniwe nanihangariona ndicho butunji charity nchine dake kasanga ki program sisimuka utakarga nawe kugira ngo icyo wabuza ansa no heri yaho ngo chances zibasa kubaho ngo kiriya nikibasa kora ki kugaruka ni abo kwanko kutwatwari ibirengo oyine kuronda buri kagire cyaro chances zino basafshanga kagire aha perimetrium kagenda kazo mundo mu perimetrium kaza hihuri hazozeyo ubure kushanga ngo ubona wabukora ki wabukwasa so nkibasa kurugira mu muntu okufuna obundi bukagaruka kandi kirugira mu muntu okufuna complications ezindi harimo that chronic pain ngwa magaraga oguna noza gamara ryo mu buki mbusasi aho kwabure mechanical eshaga mayije kat kahetine kuberi noreba no ufuna kantu kacheka kutereshaga meza hansi yenono ohorro busasi bwa kurenga package none kuzire ikagenda neshaga maye kakora ki ukagishara ikagenda nayo kandi kuriya hata kuhinduka ho utakureba nembabazi ubusasa n'ubure bwinje umuntu nafuna ubusasa magarage yegona umuntu narimwa kuzara nafuna infertility umwe barimwa kuzara umuntu oshanga yaruzingishaga manyingi bitiye impara majango ngo watajifire umuntu yanazo micwa kashasho munda munonga ngo watajifire ho bucirikare noremwa no kuzara ndengu niyeji dysmenorrhea ninga no kushasha banozo micwe cyonka bino kubiyegisire abo kugira ngo dysmenorrhea mbiru gwawe ngo nugushohoza prostaglandins nyingi atoshanga ngo prostaglandins zezo nizo zukuyamba nyinenda kwekwata no kwerekura ngo eshagameshohore atobyo shangangu same prostaglandins nibo batumwa bo busaso mu magara so inembere maybe kitiko kwako ino mwana omuka no mutuma aduka no waru kushinga kandi waru koze bikopo at prostaglandins inembere mu eshato mu magara omurijo harimo kumoderating obusasi nana okushangangu niziyamba nyinenda kwekwata so nyinenda kuvukwija buri nyibwingi
nyine ndacyo kubanza ni kwikwata munonga ohireho kwikwata munonga bo bwenyine nibo bukutambuza obusasa so no bukama bugaraka bukutundika obusasa exactly we no busasa so yo shangangu aba bantu nibafuna obusasa bwingi beshaniriza na bariya so washangangu oyino buzubobwe ikirungi munonga oyijo mwirwaro bukirikare ba doctor benjere kushijuma ebasa kuba endometriosis ninge basa kuba eridismenoria eyite yabirijo. Okay. Ona tuturiyo mataha. Okay, ninjira omukugezaho kutaha ningo kushobora abantu mukutaho ku twareba ngo endometriosis nebasa kwindera yaruga mu cancer aho kugira ngo mbiri tukubasa controllinga ekikure cyo kubasa korra amagara gawe no kakasangu wakomwirwaro bukirikare wahurro busasi wareba mushaho mutendeke yagezeho confirminga yaba endometriosis ninga ni dysmenorrhea ningo buzibu bwito bwabije twatukozire cyo tubasa kufuna amagara marungu. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa na chemba guiguga na chasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Sunday so byo kweshongora ebibyara kedube nababimanya etoza kunta kweshongora kwa kedube kunkambo yenu kandi ebyedini byo nibiyo ebyedini ningunde byeshongoro bibiri omuzaburi ekeshongoro kimwe nekigana 92 nikigera ngo yanjye nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tajera chatina na nakundu banafire babatakitiye ningaruka Oryo mu mikono ya Yesu tajire chatina kandi kando muri ramu amarwa rukundo wora akona keshongoro kawe hata no manya hariho nake kugera ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ni nkugambera n'ubundi unkuba ndi mu mukono nimanya ngo hakiriye bigizere iki ebikutira minza wachereba Sunday so byo kweshongora ebibyara kedube nababimanya etoza kunta kweshongora kwa kedube kunkambo yenu kandi ebyedini byo nibiyo ebyedini ningunde byeshongoro bibiri omuzaburi ekeshongoro kimwe nekigana 92 nikigera ngo yanjye nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tajera chatina na nakundu banafire babatakitiye ningaruka oryo mu mikono ya Yesu tajire chatina kandi kando muri ramu amarwa rukundo
wahurira akona keshongoro kawe hata no manya hariho nake kugira ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ni nkugambira n'ubundi unkuba ndi mu mukono nimanya ngo hakiriye bigizereki ebikutira minza wachereba Orwa kabiri wabano ndakuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo twabo muhinje no muri so rukuteresa umukabuza mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro no twija kuba turi aha kibikire tikijunda vare farm kandi ne twija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza amate za kuba twine Habert ari kutushoborera aha ndebera yenteza amate hamwe nendebera yortoche kandi ari kutwereka no kwabaze kurwanisa kizubu cengoha aha farmweje nyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira nyina yo kubanza na ukuyare byanora yagure ndijo tukatandika za kenti 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka iwe cyo ine kora otaferwa program Orwa mkaga okwambeka nju y'obuhangazi ningasho kugira echombeko cyawe kikahangara chona nikirijirira aha musinji oguwatandikisa n'enju yawe mbwenu kuwakuboryokwe orikwenda kumanya n'umusinje ki ogoshomekwa no yombekese enju yawe kandi omusinje ogwe oshomekwa no oteka muki program ejo rwa mukagoro leketa kakufera nza kwa twine engineer Ruben byarugaba ari kutushoborera aha bikwatirine no musinje kandi n'ekika cyo musinje echo bishomekwa no yombeka ahanju eyiwaza kombeka kubona umuntu amuhando kamujya tisho nyombeke atoriyo mufundiye mwe yakubiya yabali no muhereza yija yakulimira umwiwe to kwenda no kubaho toriho ninga bumwe to kubimanya bambi iwa kwato umuntu wamureta yakombekera umusingi takumanya cyo riyo noza kutahigura so ebintu byo kwehara ekinde kiri important munanga cyo kwehara no kombe kotine kuranya echo ine kora program ejireketa kufera rwa mukagoro shahemwe somwebazi twagaruka nehindura kimwe umunshozi no mu mpanga program nesisimuka turiyaha okutambura niwe cyo butun charity hamwe na reka kasangaki okugenda niwe mpaka shayishatu okugaruka kwitu adachiki 13 ezari ngo mushaya kabiri netwijusya ngo twine aba Swift Initiatives Limited kandi abantu batwara emereko myanyetari yemwe nemwe kandi this time round bija ko bari yaho mucayika ceka ebero 26 ukwezi kwa mukaga nabakwijukya ija okutamuka sente kake leta family leta abana leta mukiara akande abantu abasobole kuba nabatunga experience iyo bomezi bwabo namuno muoleko ogwa ategekera abanyarwanda bayita aba Swift Initiatives Limited abandi baba ryo mukwera byarabyemo atiwe tureto mwereke kintu kiza kubaje abagarece karangara baweze 10 omwijuka omuchara bajanta abachara basuka mu 10 bebe sowodeyo okuvuganya ku kadi y'ekibina cha NUP chete National Unity Platform okudambigere yari omubako omuchara Helen Nachimuli eyafudde je buvuddeko abantu 10 nibo bayeshohwireyo okwetimba aha mwanyogu ya aha bwa member bwa parliament omuchara bashija obwe yaheza kuruga omagaraga twijuka arikufa arikuzikwa beitu abantu bo bayorekere okwetenga okuza omwanyagwe oyire hecho ba members ba parliament bariyo nubongera okurahizibwa na nerizoba okubasa kuhamya emyanya yabo nkaba member ba parliament abatorinwe okurugombichwe kabyo nebyihanga
okuzo mu parliament yo murundi ogwa 12 mbwenu na hati na nyencha kare niwo wawe tamisho hantimbe noja kwa noreba arukurahira and of course na nande ngozi tuza hansi bachi ya person LC5 na nabandi nabo turiyo ntubahamya omunda naheru konka akasheshaka twabana twenda twesibe aha ba members ba parliament iwe sebo iwe nyabo otira karuru wakaronda wakakuma wanangu no sente nabwo wabobonamo konka nintwara mu gishogo kubuza nguno manya omugashogwa member wa parliament omugashogwe no gwetegereza echo kuba no murondera no kimanya kuba kwikayeba kubana bakora no reba nibyo ningamba hikaba haba omuntu kuyakugaruka hansi yakubuza ngo abwente no ronda nanka ukabo ine points is related nana echi member wa parliament echari kubanaza okukora inja futandikana murana wanje mubuzi we member wa parliament we amanye chakora namanye kigenderwa cye sebo mbundu yo kubanza na jorekerezo wawe omugasho gwa member wa parliament no guha tubone tubarahize tuzaha twesime tutera kare tucacance yiwe aho kurire aho rebiraho yitegereza aho geriro mu byamakuru nebindi member wa parliament omurimo gwine kuba nakora no guha ubwo kubanza kujuwekera abantu baba mukomere time suggest umujwekerwa wabari aha konkanye nango tshashanure umujuwekerwa ngo kwa kigamba akandiye kubanza ine kwa najwekera abantu akwamheriza karuru no bwesi kuba kwa bamutayiremo kubajwekera hawo kubajuwekera umurukato rukuru wihanga ubunatwara maraka aga insonge ziri kubanza bakwataho akandi akibera ngo umuntu because turuzire hari abakurasa bakwebwa karuru ekisanja tikajya kutandika abamu no mkyaro tubaligarukayo abamu tubalewara ubundi bagenzere bataho rukora tonka akitahuruzunga ngo beka guze abataka ubundi tarubaho kujuwekerwa kubona which means ke kikuburaho there is no way amaraka gabantu abo galitwarwa omurukurato urukuru rwihanga uko mukorasi wabona abatakikoze ugwa kabiri kubaga amateka ngaga turuzire nigarabe bwabo tugarukuja kubagibwa nyo nayiwe umuntu wa hansi ubunka abakurasa ukura bahihanga no bakara bagamba hata nangu nko kuturi mu ihanga mu turayiteka rero narino riya kusemerire kuyijo bundera bebweho alisobole kuba nerutangira kino na kino and of which mu kubaga amateka tusemerire ku bantu gareta ngo ubundi gabenganyigiriza urubaju worumu gasemerire kuba galfeya hamuntu wa bulikiro uturu kujuwekera gongera gabefeya na rubaju worundi gatayino garukunyigiriza nuko gasobole kuba negateke bwo munkora ngi amateka uginde kutunyigiriza aboko ine kuba no manyango wakoreki no zitekwa kuhendera utungereki so iteka riyene kuba riyene limits iri kutamu kugira ngo cyabaho kagwera side edge ntaba heki cyabaho kagwera side edge ntaba heki riyene kuba ndatunyigiriza okugira kitwa hikiriza ukwiha kugira ngo ritakashasha utakarukora kugira ngo rishashe kasangaki rero kurahika harinye ushange ritakunshasha baitali no mukunyigiriza naho nurorangu kwijya kukunyigiriza oine kuboine kyokozire ngobora akora kenu rikunyigiriza which means rine kuba feya rita gwero rubaju ngo nirisage kono rundi yono nakyo nyize ngo takatinyigiriza mnonga kujambo enu korito muntu yamwita konka nawe no muntu mbwenu omwaboko mukwata asande katumukwata hamande nanze ngo cyo ntona ngezo kumunsi ndeba litaru kunyigiriza in actual sense baitu line kuba feya kugamba ngo litagwera rubaju kugamba ngo sonsoleka buno burumu ukasanga mbugwa mwacharite bwenka batamukwata batagira bati senta zibe batamugamba obe libe feya litaru kunyigiriza rubaju ruona kurora ngo bundi nuko naitwe abantu rukiro bunta soba kuba nitugobam so ikinakyo umukurasi umukurato rukuru wihanga asemeriye ko nakikora akantu kukisobole kuba nikijamba okurora ngo ikichweke cyaro kuba na yebembera runajwekera kyakora na kubite ko rukora izere kagamba buri constituency yasemeriye kuba niyetwara akasente katangudu
usange no wao naho nikakoraki nikagwayo hata kugambwa nguhati obuchweka kenana tujya kubuhereza kichweka nanke kihanga kumara imyaka 5 yona iki ngija kuleta unfairness kandi usange bichweke bintu bikozere tebugoboroiremo so line kuba riri fair kugama ngunire juwe kera buri yomu kandi kugwera rubaju nuko buri yomwe nasobora kuba natungamo omu itekerero kuba icyo njanje manyisa ngo na twazari imbalances chimanyisa ngo naniwe mushwekerwa w'icweka oyine kuba no fayo mnonga okutware by'abantu bawe bacenende parliament na mnonga orukwishikira autakwetanga relevant ministers ahabweche cyo kuba noreba ngo abantu bawe bacenere abuka ko batafire yo kacigamba okafayo kashikira ministries ezi njanje manyisa ngo wanyi tubarereba yo abuko tuwabigamba so noje kushanga oriya kugamba ecweka cye cyahurwa cyaplaningirwa cyakorwa then hatokwe kuzezye nguto shange nguto zazayo then yo wanyi washanga nguto kigambirire ukashobora ukateremeza njimanyisa ngo ntariteka tekwaho abukatabire mujwecerwa ahabwe bintu ebirukapeninga aha ground ushanga kuri nguto bazitunga kuniyo wanyu zitabayo abo kugira ngo mujwecerwa yabogwa tagamba ngenwa ico ninjangu twachikwata kandi nacetegereza nanye okutwarira hamwe so representation neshonga nkuru munonga orengo umuntu ari outspoken agambe ninga hata kumagamba kugira ngo kwimuka nitwitwe abarwibare manyabiya obeno manyangu nabasa kwika azom offices eziro relevant agambe nabo one on one numbara abantu mbamutwire nabo numpubarebo kuba kutwaze bintu umutogu namanya kurobinga namanya kwiko muntu handijo na yabatagira ministry nabasa kunywana abandi banywane be abareta habije bagira cyo bahinduraho ibintu byona abantu bukonsideringa so yabihayeje kugira ngo representation ya okujwekera inshunga z'abantu abecweka cyawe kanana okucwamu ngenderwa ebiragiro ebine kwambi tutegeka omwihanga ry'itu Uganda kandi cyane ningamba ha parliament yo murundo gw'11 kugira ngo fire ya passinga sambulozi konkano shomwe n'ubunyigiriza nkaka ka sovereignty nkoko tubire tushigambera hari nkoko nyuma twakigamba iteka teresemeriye kugama ngo bundi ribe ligwero rubajungu lino rubajuru mu rugonga kandi ekindi iteka of course line embaju ibiri habo kubiteko ruragama ngo buri consensus yebwe senteziti nuko kine kubanikeba kurora ngo buri consensus zona kwetorori hanga zasobora kuba nezitunga mu muri yeke bayitazo baragama ngo zibe ziti rundi buri consensus twale ziti ukajya kusanga iwe 80% of zete zahirwe iyo zitwire ngo umuntu akandi ekyo nakyo amazima nikijya kuba kitalifeya mbantu aburwa no juwekera ikya kabiri aruyentekaniza kurora ngo wakora oversight wariunguririza government obera becwiremu yasindika buri constituency entekaniza ko nesa netansi mbiziti yuza ija za kayo wawe wine kora oversight projects ezo nka government zekubetekereyo wirora ngo zizire nayo abaguruzi batungire nayo wawe bazitunga zabakora ngira abandi bikaraba byamire babutikize kuonga ikya kabiri abandi bazireta obamara kwihikya mu myanya bakwambebembera batanka kandi kwigambira aho takwija atali ninye mwakubaine muzirolezo kandi ujya kusanga inacyo sense program ibere yaki ya government igiteiro ehanga liona PDM ngo ehanga liona rgoboremo baitato rwaragereta akabantu baitu cyari to atarakumanywa atandika ninyo nabayamba kakuba atali ninyo buherezo mumbe mutakorake nababihereze kandi program ni ya government kwa ni leta abantu bayo akandi omukayire nko kam ukasanga bundi bali nabazetwara nkezabo ile kazi bakuzejecera kanimbani mbareba babana nabashaba karuru kamba bajangu bakutukorera nguto kandi cikorwa government agakoreka ngo akasente nace tirentire umurimo gwa member wa parliament bariyo barahira batandikira nyuma bazyo na hati bariyo barahira na nyencha kare konkani barahira korachi barahira korachi obunda murimo kurabyaho mbarira ya budget yes very good mbarira zakorwa bagireta bapresentinga then it is the role of abakurasi kugira bya rundi kugamba
ensimbi zino zitayirwe mu sekta nanka kanturoro bundi tirukumara kantugamba obulimi mu ihanga niyo bakaboni habwaki kandi obulimi buntu beherize ensimbi enke ebyenyegesa benu kandi buraburamu so hati mulimo gwabo kurora bundi bahanura no kurabya imbalire ezo nzizo zikaziresirwe nuko kurora ngo sectors zatunga ensimbi ezira appropriate kandi isobora kuba niziyamba kumarekezi bw'icyo muhanga haza ngo mutwere muje twa bitokanasha ana Kasime Aneti Mujisha swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Katsime Aneti Mujisha, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Wow. So nugogo mukoro gwekire kya kabiri nambera abakurasi bayitu baliyomba cyayongera okubande barahera umukoro ngujageno maiso kirokenu rukurato rukuru ruyanga akandi na nyinki atongere tugumizemo because umuhendo gwabakurasi mwingi akande ukurugomba bitebe bitanibemo nabemo kandi bona obarukuko mu rukurato rukuru ruyanga nabakora umurimo gumu ugukujuwekera kandi busaho hati kusorora buriyo munayija okusikira kaira kahirwe ni barariye nambere ko barera bibwe ruko basobole kwana barahera nukujege barariye mu control room watkoraje kubasa kuturetera bamwe ahabe itwaha bito budakikanda buriyo n'ubucendera tuyonturebe umurimo ogwa member wa parliament abariyo barahira akirenkaka konka nionesha ko no twegitaho no terese muno tugambera emirimo ya member wa parliament yo yoro kuteka ngo ine kuba nakora then kwaguriye kuhaburana nza kuhaburana kwaguriye kuyana umuhanda nza kwihana umuhanda umurimo gunda kuteka I mean ogu member wa parliament ogwa ine kuba nakora no kucencura ninga shokora byakajejena umuryabo abako bahirwe position ze zinde zo bwebembezi okuruga office ya president na ainahebwo mu constitution ogwo kutorana bamwe ahabine kubamba twebembera for example aharumu nkaba minister then kwa kwaza kutorana yaja tunji charity minister wa integrity then hata nacho chongera ethics and integrity hati bamuta omisho gaba member ba parliament aba bagira ha charitogu kanoshana gambisubwa echiwa mahaka nabasakura kakukigamba bagira charitogu kanoshimjware yene yayi hona ntwija kumwihayo ntumtom shape na yeye kanka minister ingamba kure bihanga eryabayayi bajangwe nogwo twamutorana riya rogwa banzaga kenyuma ayetere mutochi ninga bagira she's been a humble woman atwiraha turinagamba hanshonga zihanga kandi umagaraje tagira corruption na habwe cyo ntiteka ngo hayi wa muta akasenta karazeno kabasa gukora nko kashemerire ecyo nticeta vetting kanuke bazambyemeza ya bakasejja hakiki kugonza muno shonga zamatikani magni kufurra rire yaragaramo amenesa nsonge ziri insimbi Matia Kaseija nagugaruka muninga atumwakire ture kuje no bisho
Matia Kasaija, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Matia Kasaija, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Karubanga Jacob Ateng. Wow. Mire sabien simbi ekerahero akitira ku Materevera everahero viviri. And when oath of allegiance, then another one is oath of the member of parliament. Nicho kurira na soma icho kubanza ikiamera parliament nikihwa na soma nikya kabiri akande nukwasobole kuba naruga podium aho akandi ekyo nkiragirwa mu iteka undi omungende rwa nkuru ihangire Uganda kuri buri mwebembezi yasobora kwa nochwa nchoko twatanga n'umukuru wihanga kandi hatwizire kire kejo tsibire mbakuraso mu rwato kuri wihanga kandi na kinu kya kabiri tuchala ba MPs na nyenke tsobole kuba malira nuko tulindire ikiranke garuka mu maisaho umukuru w'yango banakoma akatebe rundo control room watkoraje kandi namasiko ngonoja kwa no tugitaho na nabantu abariyo kwa heru nabo batebeze omurimo gwa member wa parliament then twareba nuguburabura mbatacicenga je then tutekateko kutwakwasa kushomesa abantu aba akwa tutekate ngo kuronda member wa parliament no ine kigendererwa kugira ngo umuntu ogwazeyo ahagwenshonga nanka twazo mukahumuro no mutuma gwa bashubuzi tugaruka nesimu zawe program ekiri eyasisimuka Bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba gwiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abalete empinda hinuka mu Uganda. Tibwesne yinda twagaruka kandi program sisimu kane cyageno maiso
ijuka paka saa 3 za nyencha karekero keno muramu mukuru gutuliye ntubaza n'ugwa bakurasi nemeremo eba kwani bakora mu rwato rwo ruhanga runde basemeye kwani bakora akandi omukire kano nambere turetira muramu gumu nukakayire kurwo mukarura katwatira mukwezi ko kubanza ntukoma omukuru wihanga muna bakurasi kandi baliyo ne barahizibwa okutandika ekisanja kyabo omwaka 2020 na mukaga 2030 na nambere tuliyo tubaliza abakurasi baliyo ne barahizibwa twabatera karuru barahera imirimo yabo basemere kwani bakora neha akande nikishikaguzo ekitwine kandi kitwanonye cyakarena usumuno shabo areba kushoto gamba nito nosha tiya banunji beito ntongera kwamanyisa at least we take this opportunity to nkaba basa kucengaho tugambira umurimo gwa member wa parliament konka mwene byona twantena ko ayaninga utu okugira ngo numbane mutekateka mu member wa parliament no wokuzika numbane mutekateka mu member wa parliament no wokora katindo ka hari ya wanyaka kuzahizwa numbane mutekateka mu member wa parliament no woku amabaga no bujenyi nachi ngutayine kuboraho go ahead nikera nyenda gambi ngahoyo kayija sebo riya kuronja abakuru nambro chenzo bwa ambacyeza cyatongo ka barabara tungamo takwakira mwenda ya parliament aba n'abantu b'ekitubisa cyangwa ko bakubenga cyetegereza nje azobundi ndo kushaka abamwe bakiro rwanda ariko abantu barimo kumanya ikintu cyabeco wanji umurundo bwo kubanza murebe kubarajya amateka no kujya babyacurunje nacyo ni n'umurimo mukuru wabo ukujwekera abantu n'umurimo mukuru wabo ukuhinduza budget yihanga n'umurimo mukuru nangwana no kurebuza program za government nabyo n'umurimo mukuru konka bino bo bundo kushanga mu mego wa parliament available okutarenge kamu bantu ekyo kiya kibasaraho max nyingi ego kasi waza kucicira abantu ngomba kumanya ibintu byabo ramanye tota kurebeka mu bisho byabo think teresumu kandi shimwe nebyo n'umwana bija batamora ubuze buntu ba PA ninga sport assistant abo shango mbere ya nakora umurimo gweye konko musigire na nabo kuguru kumwe mpurire then ejo ngaya kandi ijo president abenagamba okurwo mutoro mbena bire namanyisa kuva cyetegereza bamarerendeze no kugira ngo bareke kubyamura ururimi buzima ko kubyamura ururimi ubuziro bw'umutoro yego so members wa parliament abutwantore abashita mabunga takwereza mukono bw'iki yagamba akuba baba babiri bagamba ngo batimuke baby'umutoro Nshongea kandi yes bashaka kwanga bakecura polisi waranze amateka yo no gutwera ngo umuganyikiriza abantu no kushanga ngo tujya kucecurwa kuronje n'abamwe bamwe ba parliament bakubyetegereza namwe kora muneta hikire kashobo pon waho buzuru buri yego mbene parliament yejeje president na nezagenzere zikagenda okanisha bangu abahaturagira kubahana dene shongera kandi kugira ngo basigane sabantu na government ego zabohereza ngo batunywanire ko icyo government nduje kucishaka twaba tsabarebire kigambeho so mbeno okuba available niyo shonga nkuru amakamya kugira ngo accountability ko ibintu bikorwa rero tumanye kuko kwashanga ngo umuntu namango mwana bakaguhinguza bati kuko tubitunga mu makuru kuga radio station zira TV kuko kashanga ngo member wa parliament ningo muzwecerwa we natakubata kurwa yakaze mu public akakigamba ariko ngo bone bakidesubwe bashemeye gukora bakorera bakashemerere bari mu munsi Oshanga lyaho anganzi atakumanya ekikugendo missionary ndo mushara kuguta aha account eti nabankuremerireho ntubyahoyo to hareta y'uburi yofere bwa waraji watereka kamuki watsizira muki nani njangwe bunde cyo ntibasa kuraka kwija urundi niyo nsonge giye kubatanga garuka magamba aftarura akaruka kahwa ego twarahera no kurahera
uri agenda pangisa apartment ya byama Buganda teroto nabisha nyiciro kandi yakikaha nko kwa kuba nakumanya hata twaraka motoka ka wakati abo ko yagenda neye omukasheshe nabakerayo umwana wanje school fees manya ankatunga accident mpendekero kuguru manya byakatorize nkahi ufirwa waraje watsigira muki ona tokorangu tubatira harengo rutaruwo kandi burka wijago turabamu na hatarabamu obawe no shabaka ruru bulba ireta gabaje no musiri bagesoburo bahata bakoraki so abantu general publicity just kwemanyisa abantu bakakura bakakumanya twachetegereza buli mukura hera okwa bakorase mukato rukuru akani ntongana no kutera touch ahansonga eyemirimo yabasemeriye kwano bakora nikugenda misho tira someyitu otugambere iwe noreba choko memba wa parliament obwatagarka katugurira makafirika waraji nabayashikirizo murimo gwe ninga enambere ya screen yawe note 2 note mwenda note ina mwenda niyo kwanura baho mpanura ansonge kubane kwatagana no kurahera kwa bakuraso mukato rukuruye hanga kandi yobu nemirimo yabo ebasemere kwano bakora ko hati barahera nkimayisa babatayira mu office okutandika okukora emirimo ekyo niyemo esime yetu ni ejo noti bir noti mwenda noti ina mwenda konka majori twakurabiramu oku ekimemba wa parliament ine kuba nakora iji business yakawabe no toraba mburiya hatkota kutorabamu bashijamo katwakireyo omwe ahaba memba ba parliament abayoni barahira hati turebe I Katrabe Doreen Birungi swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. I, Katrabe Doreen Birungi, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. Chionga CWCB. Chionga CWCB. Yes, nugumkorogo ogworiyo norora mpora akande chiyonga no waliyo nagarukaho apode amasobole kwa narahera ijuka mukorogo kurahera nugeno mayiso kirokenu ahamna nyenkya arukurato orukuru orwihangere ya Uganda on parliament kandio ekisanje kishaka kitandika ishonga mpango inahurira mbigambo bya Ambrose echerezi centunguka umurubare no kugira ngo abamwe tubatireyo batine values Sebu bakwakira Hello twakwakira seba amazina watera nkayi so amazina gange yeruka irahanuya nabera mashaka ensonga yawe Sebu namasaka yabo kugira ngo umuntu batora n'abatine qualities kujya ngo tubantu tumanya member wa parliament cyaro kumanyisa nco kureba tugizire ba parliamentarians abaryaho just kwikiye kutere kitomba karwana bakajure kote netai kujya ngo tukaba tukimanyire tukabestorana twegende series umuntu kwikayo atakumanage kugenda misho naba leta biru takugishoborokerwa niba reka ngo ntoro ku ari yaho ashtameke no kushtamaka garka karinda kashara so twine kubantu bitamwa amano mukoronda kwita ubutosha umanye ngogu atristor jungu naruhurira umanye ngogu nakwate shaha ebintu bikumusiga umanye ngogu
ikintu nakitwara nko kukine kuba nikiba kutari kugira ngo twakwakira urirota twahurira je kuwija amazina nayo waterera na nomero gwa member wa parliament wawe gwo rukumanya amazina na Deus kuchegwa kandi ni sasa kutara abakiriya n'abakiriya ego benshi mu Rwanda bakwatagana nabo aha beno mazina garugo bindiko samani mwinshi reba bakora abantu ego wenyine Jackson kafuzi wa Nyangatirendo chaka saudi chaka saudi nenda tukore kurudi ego zona ego kaya ndiyago nisho kandi twatungurira ndaje. Thank you very much. Twaza kwakira okurahira kwa Honorable Minister Jim Muhwezi aho no twakuhendereraho konka omanyengu memba parliament tuwa waraji tuwenfu nebindi kator I Muhwezi Jim Katugugu swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Muhwezi Jim Katugugu, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to the Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Kenan Opio. Ebintu nkobiri mbitambura biti akandi byo ni ibintu kubana ubutungu bukula TV West neyinda to inhani bero soko no busanga akandi turi umukoro gukora heza aba members member parliament abwa parliament ni ne 12 ishaka na mbere kisanja kana kitambura ibiri abiri na mukaga ibiri ya satu na gumu akandi ijuka kireka nyenkya nikeke kumarira abakurasi bano bambarahera owabora utamuruzire mbero binu yijo kiroke hati na nyenkya semeri kwera likiera naija kurahira humura so twareba ngo murimo gwabo no okubaga ebiragiro dukabaho ebiru kutamburiraho twena twareba ngo no kutwara enshonga zanyu on parliament eziko bakwataho hacaro kandi bakazisyana na on ministries aho zisheme kubana zihika twareba okwa approving a budget kugira yego budget eje beteneti okuteyezi nangwa na karoni twayenda turye akarukwingana kati then yagaraka yagamba har oversight okurebereza program za government PDM akasenta abantu babutosha bukashire kubanuka hika kabahika then twagaraka tori mu rugabo gundi ogwo kucencura abo abakabatorine president okuzom positions ezitari zimwe na zimwe kureba barije ningati barije nibabacencura babikiriza ngo babe icyo cyo babahereza